Manipur Legislative Assembly gi ngasi khana nei na khibada maru oina panba yabadi members sing hangba wang sing gi pakhum mari leinaba minister sing piba amadi tongan tongan ba demand tarik ki apun ba senfam lupa koti lising amaga samari marfu taruk lakh kuntare lising kulumdoi house na khana duna pass tawba sini habitai ngasi gi oina 0 hour calling attention motion amasung bill na singba amata pukhan arkide wahang pakhungi matamda congress ki mla di korung thang la hanglo wahang amagi pakhumda textile amasung commerce ki minister CTH bisojin hai Moria de Labor Trade Center asi simjin sajenbagi senfam asi lupa koti ama lakh 100 ni masi simjin sajenbagi sang asi cha da hampu loisilakle thabak asi mamang chahidagi pai bhaukibani chahi asigi April thada loisinaba pandam thamli Congress ke atopa member Sri N Loken Singwan hangwa wahang amagi pakhumda was ki thausu puriba minister Siriti Ice Bisojin Hai Nambol Hangtang Lambi asi lising ani kun kumathoigi approve work program de yaure administrative approval phanglo matung da e tender tawduna thabak horgani makhata bo hang oina Sri Lokena Nambol Hangtang Lambi asi yamna maru oibana e tender tawduna short tender oina tawba yabra haina hangki Sri Bisojin Hai Lambi asi gi lupa crore chang kunithoi changna sengodabani Ministry nasu instruction pirakpa laibana state cabinet na wari logdana lupa crore ama yoba thabak sing e tender tawbani adu moinamak lambi asigi maru oiba amadi honorable member na yamna maru oina lobana kari tawba yabagi haibidu yangsinjagi haiki Congress ki Sri K education hamgo hang amagi pakhumda education minister Sri S Rajan Hai Khangsinglong higher secondary school ki principal fact appointee ni haibidu sumi mahaki mathakta FIR ama lokhalle hojik hangdon laiba principal ki pham adu mention honori Congress ki di korung thang hang po hang amagi pakhumda education minister S Rajan Hai Kasturba Gandhi Balika Vidyaloy amasung residential school singi funding pattern asi center na sada maudra aduga state na sada tarani makoi de piriba thai honorarium asi Manipur government ki PIC na lepa sang de pibani hojik phawbugi oina di India government na chang na fund pitharak libana hariba institution sing asi state na election buga form laitri Congress ki MLA Kumari A Kemira Bain hang po hang amagi pakhumda power minister TS Bisojin Hai World Bank ki sendang makada 33/11 kV ki power substation ama pasoi assembly constituency manungda sanaba thawang lai masigi damak changadaba apunma senfam asi lupa crore taruk lakh maudra lising humtra nipan samri humtra taruk dasmi ama mapani sahaba hongnabagi damak sol investigation tawba hokre wahang pakhung gi mathang da tongan tongan ba demand target pass tongna ba finance minister Sri Y Joy Kumar house to puthoki demand sing adudi demand number 9 information and the publicity gi lupa koti 35 lakh marfu lising ni phuma thoi demand number 11 medical health and family welfare services ki lupa koti lising amaga maudra manga lakh yankai taruk demand number 21 textiles and industries gi lupa koti samaga marfu taruk lakh nifumapan lising humpumathoi rehabilitation gi lupa koti ahum lakh marfu nipan lising tara taret stationery amasung printing gi lupa koti taret lakh nifu taruk lising marfu taruk demand number 38 panchayat ki lupa koti samaga nifu taruk lakh marfumathoi lising humdrani thoi amasung economic and statistics ki lupa koti kontra lakh kunmari lising nifu taruk ni demand sing asi khanabada Congress ki MLA sing K Ranjit Alfred Kangam Arthur amasung TS location kat motion sing pukhatki kat motion sing pukhat pata Sri Sujakuma okum amasung K education yarbasu wangang na bagi tanja piba matamda house ta leitebadagi Surjakumar okramna observation aina pihanki education tingang khide aduga rehabilitation stationery amasung printing panchayat amasung economic and statistics ki oina di kat motion sing amata lakhide medical health and family welfare services ki policy kat motion pukhaladuna Congress ki MLA K Ranjina Hai COVID-19 ki matamda mark supply tawbugi achobo watho amo oinaki media da phongki pau kharasu mahana puthokna house ki puning chingchinki mahakna hai masigi mamangda Churachampur da pirakpa N95 marks adu hana sizna rurabani haina social media da phongnaki madugi matungda watho asilakpani masigi loinana medical directorate red chathabadagi sinaruraba marks kharasu phagatki adubu supply tawga mari leinawa che chang amata phangkide watho asida kana kana chinakibage kari kari action lawrabage haina sumahan hangki mahakna hai media report matung ina kanagumba senior medical officer ama phagatki adubu mahak mathantana asigumba thabak asi pakalongani thajade achobo officer sing chenaram bayai adune FIR lokhalaga thikat ki pachahi ama pharklabnina kana kana chenabage kari accelerate haibsi hauki leadersu oiriba chief minister na singdok piusu haiki
चीरब मतमदा फमुंग चमरी लेबा सेंटर अमा मैत्रमदा लेबा उनाको स्कूलदा लेहनखिबा मतमदा गवर्नमेंट का उनाको का करी करी यानबा लेखिबगे लैरबदी करी करी थबक ओइना पांगथोखरिबगे हाइबगी खंगनिंगबु सुमाहना फोंदोखि मांग हाय कोविड-19 थेंगनबा होनबदा गवर्नमेंट अवाबा कया थेंगनखि एमएलए सिंह लोकल इरा डेवलपमेंट फंड चादा कुंथ्रा फावबा यौने पुथोकनखि असिगुंबा अवाबा तारबा मतम सिदा कोविड-19 थेंगनबा होनबदा लेबाक मियामदगी पुक्चिल चावो मियोइसिंगना चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड पिरक सेंफम अदु कयानो करी करीदा सिनकबगे मसिगी व्हाइट पेपर अमा चलिबा सेशन असिगी मनुंगदा थंबिनामा श्री रंजित न तक्सिनखि माक मसागी केंद्र की वफम पुथोलोदना श्री रंजित हाय कक्सिंग खुनोक प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतम खरगी ममांगदा 24/7 चलायरंबा अदु ngasiदी स्टाफ वालिबा स्टाफ सिंग हापसिन बिदुना हानगुमना मथौ तोहनबियु मसिगी लोनेना ग्वांगुदु लेबा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दा स्टाफ वाटपगी खुदोंचादबा कया मायोंगनरे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर असी निंथिना मथौ तोहनबा ngamloidabo oirobadi muthakpiru haiki सुगनु सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अवाटपा कया लै हाबगी वाफम चुमानो पुथोखि लाइरिबा स्टाफ खरखक असिना कमदौना सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असी चलारिबनो हॉस्पिटल असी मतिक चाबा संग लैरबसु मचाक वाली ऑपरेशन थिएटर लै एक्सरे मशीन लै अदुबु लैफम थोपा अतै मचाकसिंग लैतबना खुदोंचादब कया मायोंगनै मसिग लोनेना अतै अवाट अपासु पुथोक्तना मसी मेंशन बिनाबा हाउस की लीडर की पुंग सिमहाना सिंचनखि डिमांड असी खनबदा कांग्रेस के अतोब मेंबर अल्फ्रेड के आर्थर ना हाय हेल्थ का मरी लेना लिसिंग अनि तरा तेरेदगी हौरगा लिसिंग अनि कुन फावदा तोंगान तोंगान फम कया महाकना हाउस पुथोखरे अदुबु थबक अमा तोंथोखिदे अदुना हाउस खनरी बसी वाहन थोक लेहंद्रे हेल्थ केयर हाइबसी सिटीजन अमगी फंगबम थोकनी अमसुंग मसी स्टेट सब्जेक्ट सु ओय हाइना सुप्रीम कोर्ट ना क्यारक हन्ना फोंदोखरे सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा डॉक्टर अमसुंग मेडिकल स्टाफ वाली स्टाफ सिंग असी अतै मफमदगी लौथोकलगा हापियु हाइबा नते लैफम थोकपुदु लेहनबियु हाइबनि हाइखि महाकना हाय अवाटपा स्टाफ सिंग हापियु हाइबसी मियावना लंबीदो थोकतुन इहौ लाक्लबा मतुंगदा ता गवर्नमेंट ताबी हाइरदुना लानाय ऑर्गेनाइजेशन अमना डॉक्टर थाबिरक्त्रबदी लंबी थिंगलगनी हाइबदगी मफम अदा डॉक्टर थाखिबे वफम सु पुथोखि गो टू हिल्स अमसुंग गो टू विलेज प्रोग्राम सिंग असी मियामदा स्कीम अमसुंग पेंशन पीबगी प्रोग्राम ओइना उरे हेल्थ केयर दसु पुनिंग चंगम तोइ हाइखि हेल्थ केयर सिस्टम द गवर्नमेंट असिन असुंब तौबिद्रे हाइना सुमांग हाउस की पुनिंग चिंखिनखि कांग्रेस की मेंबरसिन पुखलकपा वाफम सिंग सिंगदोलदना मेडिकल की थौसु पुरिबा चीफ मिनिस्टर श्री एन बीरेन हाय पेंडेमिक हरकप मतमदा पीपीई फावबा लेतेदना रेनकोट लेतुना मथौ तहली मार्क सप्लाई तबगी मतंगदा मार्क मसाना खुद थिंगिनखि विजिलेंस दा थिजिनबा सिनरबा मतुंगदा एक्सपर्ट कमिटी अमा सेमखि अदुबु नौरिंगेदा पोसिंग अदु मसक निंथिना खंगद्रिबा अमसुंग निंथिना फंगबा ngamdringai ओइबना अफंगबा लौरो हाइदुना लहनखि मार्क हाय मयामगी डिमांड हंजिलक्तुना सप्लाई ऑर्डर फावबा पीबा नंगहोंगदे अदुबु फत्तबा सप्लाई तरंबा मियोय खरा फागतखि फत्तबा पोलम सिंगदु सिनहंदना फाजिनदुना थमली